van noi muntin le gamtina cheng Kuki chate zo se nila alam thuso asi somleng chenala ngai khom ki dingen kahin lim chi ove tun tuni adinga ki gong thuso anasim khom taw hite Tuchung AKT Kuki versus Meitei gala AKT Kuki mina kilamdoh hetthei dom akhatna lamkai ho kartha ki cho somni desegi ani na intha ki sa somni leko athumna zitha nei mili alina minister tha 1+2 angana organization tha 5+1 agupna khotha hausatha thum asagi na vangam kota 1+ agit na gam kilambe gam som ps akona thilha kino dozan zanile ko asomna christmas tha 5 december unknown user Latun nisim thum kumsang ni le somni le gup thilkitang ta khatlehi Iran in ballistic missile kezi zali warheads poju Israel gam akap in ahi le wang phatum ta in Israel gam sunga pitak tiwak khopi mun online open space khat asep kha in thil ima ase abal aum pon mihim le gancha ima akitong kha athi zong aum poi Bible 2 Chronicle bung somni changsom le segi kichahi ovin lang dingdet zegovin na pakai na pathen ovin ipi ka hin bol na mit ta awana mo dingo ahi ati sam Bible in asain a pathen chu ilanga apanting le koiham e do ding ati ahi hichi mizal khana khu Iran in krol izan ham khat asian ahin mo se a free a akap do ahitai gamdang ahin thilkidang miracles hi amo thon be set pon Israel ahin mitamo theita in wang akilang jing e Israel pathen chu thangwa in umta hen source from Israel news arut seva by Zeusman Kanpur Police Hon SC helmet mangtading nisim thum hlatun kumsang ni le somni le gub kumsot pi traffic police hon nisa asaddan 45 degrees Celsius sanga sa noiza duty anabol zingu kenthei ha sata a duty anapo zingu chu tuhin Kanpur traffic police holding in wang phatna ahung thungta nahi Hyderabad based private manufacturer akonin helmet SC zawtha simdo ahitan hichi helmet ki khu hodin nisa san hu akona ki vendo na huidap ahin pe do theiding ahitai hichi helmet hin traffic police hodin ichan ham khatin nisa hu akona dammo ahi lole dangcha lal nisa satwal ji ata asa hlasam jing na akonin ki vendo theina dinga kisim ahi head bedding khachu ahi le hichi AC helmets mangcha hodia zong pata a limge cha a duty opposing theita di wingin chat a umtan ahi hitapang AC helmet hi Kanpur traffic police hon ahin man pandiu ahitai tin thothlot chun asaye source from Nitin Tuso national news Documents lampanga zonggel kho anga e lesin hin nitina kipei ahi to kilhona emazo se zong kipei ahi hijito kilhona gamsung zong kipei ahin mihimte zong kumsi a ikewai po dan u chondan ki khialjing ahi to kilhonin Hiji achu India government yan Aadhaar card update bol fin atiti zingo ahi chapang akikam ho kumnga ahi lole kumsom zo se a biometric update bol ngai ahi alin long ho chu kumsom zo se le update bol ngai ahi masanga update ding ahin se evin ana asa ana umpon group tinin zong aniki post in hinla koi machan neki bol povin tu hin mi izan ham khat Aadhaar card inactive in umtan ima a aman thailo u kitha kap ding activate tha bol ngai in umtai Hiti ahi ahi tu azong government in update hi June 2026 hi last date ahin ka akit ahi hiti ahi in Aadhaar card nei hon activate hinam ti hoite in ana virtual chal ovin sumdei mana kisai ahi pon ei ma on phatchom na dinga kisai ahi na kom na vela Aadhaar center a ki check so okay ovin izole imalo a na boiding na thil bolding bol theilawa na umding dangka zani zathum it na asum thampi mo na ding da chanlo thei ahi pilgi acha a umding mot loading ahi by Zeusman Russia in West Asia boina a chamna umna dinga pan kilading ahi tin asaye date 3 April 2026 Friday tu lai Iran le US Israel kidozing lai ahi to kilhonin alang kichamding adai ovin ahin la demand chomche anei je ovin ake ho chamthei povin hito kilhonin Russia in hiji West Asia a chamna umna dinga Russia president Vladimir Putin tu sa adungzuya Middle East boina a chamna simdinga zawding in phatsa na ana uvin ahi Russia in national news interfix sa asaina achun Iran in chamna umna dinga points li akoi hi Israel le US in phatsa a ahi le Russia in chamna simna dia pan kilading ahi ati chibana
Kremlin spokesperson Dmitry Peskov in reporters ho koma asay na achun Putin in Middle East agam-agama lamkay regional leaders ho aho pizom zingin na satain pan alazingi ati Russia president in azojan in chamna dingin pan alan tupe na hi hijina dingahi Russia akon ngai chat anay ule Zochana ki panhoding chamna akin thailama na dinga ready ki zing ahitin Peskov in reporters ho komchun ahet sa in ahi chito kilhonin TKSS Iran envoy in Russia hiji chamna dia demandli points asim chu ata alang vinahi hijiho chu ahile akhatna Iran chungchanga khansin hunama na to le thingnoi abulha na ho zo siu anga adiu ani na Iran chungchanga gal abol kit na lodiwa kitep na le ki hasil na anay diu athum na US le Israel in gal sunga Iran asu se zo siu ale sa diu sumle pa hian lang lung thim lang hi zong le asu dam diu ale sa diu alin Strait of Hormuz chungchanga Iran thanei na azapi diu chule thawpo na lampi su boy loading bit kaya theina dinga koiman akhut athil loading hiji demand ni hi IRGC in asim o ahi US in chamnadia point somle nga Iran in reject abozova akisim o ahi US officials langa ko na tuging khachu ahile Iran in US based attack abol na ahin Russia le China in tosat in galman cha le drone zong kitopi na ape 18 US Defense Secretary Pete Hegetsin asayin ahi The Kremlin Russia in hichi US in Russia le China ango nahi apompon zole enal kisim tu ahin ke hon galwan Iran katasot khapovi ati source from the Kremlin News by Zeusmin voice of the Charachanpur Tuso hi chanchun ekichai tai tuso abana anangai hom kidingin ka hinlem cheve tuso hingai zose na bon chawin stay safe and stay blessed